Sorry. Yeah, Liam, when read over here. Oh, little. Adalah pemangku kelasian masakan ini kaitan dia sebenarnya yang boyfriend. This one too.
suatu. Mua no patalo fatu pa ia o sauninga nei tai au. Suai lo sunga le whawhengainga pai malwhaitua. Me se fia mai o le whaitua. Nā ia ana tuigamala ma le whanau. Roto whanoa noe le nei tai au. Te tātou tina tua ia te wanga. E wana nei te mea te whakalo whantu. Pa ia o le kalesia tuigamala o lo mai mo mai lunga o renga te whailangi. O le mwhai na lava mai le nei sauninga. E sunga le toina. Fatua fonga le kalesia. Fatua pa ia le lasi le ausu ke visano le papakula. Ia ai whapito ngafa fos whatalofa. Pa ia inga na lua. Paulo mangafa. Sau sema. Ele nei aso. Ona o le wala awa le tua. Ia tuigamala. Mua whaina o tulou na. Le tuua o le malo, le afionga. Po le sunga le ria o le kalesia. Ale a uso ke visiango. Le ua le malo le fionga ya tuigamala. O le maupu o le tuia ana. La ngia lava lea. Mauta e fio ai anapu ma le tolima. La ngia foi loto mua e fio ai tuigamala. O le maupu o tuia ana. Suia foi fono i lawa. Lala ta iai tuinga leava. O le ngoma tua. Tai nane le mamalu le wharatolu. Le langia lava lea o lato tuli. O tua o siulepa. O langia foi le tu. Mauta e fio ai le lua tuanu. A fio ai mapu. Su ai le alori. La ngia foi le lawa. Ya la ta iai lo luto lua. La ngia lava leo mauta ya fio ai inga tolu. Lau talainga lua tua malo ngal taala mal faltolu. Ta lofa lava. Greetings and welcome to you all in the name of our Lord Jesus Christ. Today, we gather to remember and celebrate the life of Father, brother, son, and friend, Tuigamala UATO'A TUIGAMALA. Although his spirit departs the flesh, he is very much alive and present through the salvation offered freely to us through Jesus Christ. O maya te o tātou tāpua iatu I le tua. Anganga pai ai, fia maya e se I to ia lo a inga I le nei taia. Se I whaaloto teleina ma whamawhanwhanaina I mātou. Tātou ma oi le amatanga le nei tauninga se ioi lona whaimina tele sovi inga ono Yesu. Amen. Le a tātou pepese le viinga whaafitai wa malia matai wa ai le tua o whelama tawha ke lope o maua mai ai nei sauninga pese mai ai le maota malau lau o le viinga mo le tua. Eva ai
Uaie le te ngata uaie amana i ai wa e whaau roulu au masua sua lau ipu pa a feta ai Yesu pa a feta ai pa a feta pa a feta ai le filemu ue ama ai sui la wamo mama zao polo ngai no fa olae se me amanu uae pa afeta Yesu pa afeta ai pa afeta pa afeta le filemu ue ama ai wasui la wamo mama zao polo ngai lo ufa olae se me amadu uae pa feta Yesu pa feta ai lo ufa olae se me amadu uae pa feta ai Yesu pa feta ai Whaftai i minei o le a tātou talo whaftai sunga le whawhengainga i a pai nei tai au ia ma so atuai man whaitowina o le a whionga whawina le tua mo tātou nei tai. Ole a tātou watu i kuma le tua i le talo. Let us pray. Almighty God, you are our Father, amen, our comforter, our helper, close to us in times of distress. We thank you that you have made each of us in your image and given us gifts and talents with which to serve you. We thank you for the life of TUIGAMALA UATO'A TUIGAMALA. The years we shared with him, the good we saw in him, the love we received from him, and what a legacy he has left for us. We now leave him in your care with confidence in your promise of eternal life. May your Holy Spirit lift us above our natural sorrow
to the peace and joy of your constant love. In your mercy, turn the darkness of death into dawn of new life, and the sorrow of parting into the joy of heaven through our Savior Jesus Christ, who died and rose again and lives forevermore. Mai se atu yo mātou ainga le tuai mo oe o mātou tua. Iuso mātou whapine o TUIGAMALA e le ngata fo ilele li o mātua o ainga. O le mawhai o na mātou a wai whaatasi mai le li e. O lo mawhai o na whaafonga mai atu lo mamau a mātou ia i ona toi taimi. O la mātou tatalo wha mai se atu i ate i lātou ia iailau wha mawhana whananga i ate i lātou le li e. Ai whaafetai i le wanoa le li e o e tuina mai i le o langa TUIGAMALA UATO'A TUIGAMALA ua mawhai e o na mātou mafuta whaatasi. Wa i whaasoa mai mea le lei i lona o langa e le ngata i leo o lona alofa le li e le ngata i lau ngā wenga ia o tutonu o mātou ainga. Ia o se whaataita inga te le wa i tuuina mo i mātou le li e. Ai ta mai o mātou tuina atu o ia i lau o fio i o a ao ta mai. Malo mātou tarito nunga le li e. O le nuu wa e ta pena ma e saunia mo i mātou. O i ngalo mātou no whanga mātou te uru whale atu e. Ia tafi e sea. Le au pungi sao o whitia e lo mātou wa inga le li e. E le nganga pa ia o lau o fio. Le li e le nala mātou te talo i lau o fio. Ia toi sao ninga o te toi mātou te tuina atu me uma i lau o fio le li e. Paatasi mai oe le li e. A umalapa o na mātou whai le ngā lunga fo i le vi inga i lau o fio. Ai tu maule whaatau waa i o mātou tangata. Ona o lo suafa o mātou wala au iai le nei taia. Amene. Ma amene. Ia tātou o i le whaitawina le fionga le tua. A o le i, ia. Whaitawina le fionga le tua, ia whapanga le nei mai le tua, ia tātou. Taila mano, tuna mai sunga whapenenga. Ona ngā lue waka lua tuai. Ia i toi taimi o le uso ia TUIGAMALA. O le tātou tusi whaitau, e tasi se tusi o mai tātou tusi whaitau i ai, o lo mai ni manatu o tātou le nei tai au, o lo moa le whenei kufou. Mo mua te salonia o le mtau pa whā, ia o whai upa suma le tolu, e whangata mai whai upa suma le valu. E whapea on whaitawina, o te loto ina ia o tau iloa, le au soe. O le mtau upu ia o momoe, ina nei o tau whaanonoa pe o isi, e le aiso o lātou whaamoe moe. A waa whai tātou te taritonu, ua maliu Iesu ma toi tū mai, e whaapea foi on au maia e le atua whaatasi maia o e o momoe ona o Iesu. Ma tau te whai ati foi le nei mea i ate o tau i la fionga le li. O i tātou o e ola matotoe, pe awhio mai le li, tātou te le mo mua i e o momoe. A wā e whio ifo mai le langi le ani lava, ma le alanga, ma le leo le angilu sili, ma le pua le atua. E mua fwoi ona toi tutu mai o e uoti o ia keriso. Ona whawhose i leo na awe ina e i tātou o e ola matotoe, pa atasi mai lātou iau, ina ia whitai ai ma le li i le vāni monimu. Ona tātou whaatasi pia lava lea ma le li. O le nei, ia o tau fe wha mawhana whanai. Nei upu. Now I want to read this same passage in English for the sake of our young ones. And our reading is found in the book of Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 4, and we read from verse 13 to 18. And it reads, But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we were believed that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord,
that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with him in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Ia whamanuia tele mai le tua i le whaitawina la na whionga o na suafa Yesu. Amen. Holi le whakatairi. Sunga le whawhingainga whaitawina le whionga le tātou tua. Tinau pu whamawhanwhana mo le tinama le whanau. Ia mese pa ia le tātou ainga. Tu ia whainga tu mau whawai. Na thani ana. Ia lea wapuse poe whamawhanwhana ia o tau whawhonga lea i se mo le mau o TUIGAMALA. Pei pesu walu hapea mai aile. Apostolo. O le nei i auto te whamawhanwhana i nei upu. O le nei le ainga o TUIGAMALA maana ni kāsia i auto te whamawhanwhana i nei upu. Therefore, encourage each other with these words. Malo le o sa ana ma whanau pa ia le ainga tina te wanga. Taulang tengah, taulang tuwainga, suli mo feoi, malo le toa, malo le lotele, le whaingo fia na ngona waspa penei. Ele uturo tau loi whonga, malingi sautala, se tala sunga ya pai. Ai, e mawhana whana o tau ia whionga le tua. Malenganga pa ia le tua, le ala lea. Pa meile, stolo nei tai ao, mo le kale se ti Salonia. A mai upuia e whamawhanwhana ai. Tolu a upuia e mai e le nganga mo tātou nei tai au. O le upu mua o le resurrection. Toi tutu o e ua oti o ia ke riso. Resurrection e o ta ua tusi sa whaitawina le whawhengainga. It's the act of rising from the dead. O le toi tu mai o e uoti. Peo ta ule whaitawina le whionga. We believe that Jesus died and rose again. And so we believe so that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. TUIGAMALA saola yang ke biso. Uoti yang ke biso. E toi tu yang ke biso. Oh, manuia blessings of those who died in Jesus Christ. Ana pa ia na inga o lo moe TUIGAMALA. Ta o tangata la tau te le tonu le whatu tuanga ia ke riso lai lo tau ta maa o lo moe. He sleep. But one day he will be resurrected. E toi tu pe ka ua le anga sa whatu tua ia ke riso. A maya le toi tu o ke riso mau wale mau tinoa toi tu TUIGAMALA. As Jesus said, I am the resurrection and the life. Amen. He who believes in me will live even though he dies, and whoever lives and believes in me will never die. Ava ese ia le oti le upoti ia a tātou celebrate o lo moe TUIGAMALA one day. Toi tu lo tau tama lo tau ngane upulo na dua whamawhana ai tātou rata ta ua le apostolo o le sitianga. Rata believes that both living and dead believers will ascend to heaven. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God.
and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left. Karo fai a tuigamala e toi tūlo to toma ele toi tūla tari ai si tia e le ngata resurrect toi tūle tino fōma le on fōma le tino e le o ia se pala a fe mai o le a si tia lo to toma o le a si tia e le si tianga a le fai lo e moa e na oti ya keris e a fio mai keris o tai a po a fera e moa tuigamala ona watu ai leo o tau tatu a inga whanau noa. Ana ia mauti noa, we got a living hope through Jesus Christ. Toi si tia, tatu whatali. E moe, e toi tū, ona sauleo ke riso si tia lo tatu toma. Ona si tia, toi leo ma o tau. Pe a mau pe lo tatu whatu tua ia kenis. Mali muli. Ole reunion. Resurrection, rapture, reunion. But you put now, reunion is the action of being brought together again as a unified whole. Amen. And we will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we will be with the Lord forever. And I'm a fanau. Esen mau na yo ne ipua mai na pastor fa ma fan tato. Even though it's ngalo tuyo al mochino le e le occhio no tanga le e tu e si tia e ma futta fatta si ma che ma ne no chino ya ya da in fanno non e un setan upo ya to le femela to stolo polo de calcia de salonia yo to fe fa ma fan i ne upo le vinga to tu mai loti ma si tianga tanto fatali tu mo tuigamala na watu ele tato ia ona tato fe lo ai mama futa fata sile ma ke viso ile lang ia o pe ona ele ia pe ona se talanga ile fa tala la pastor wow what a living hope we have ia a maya le pulele tua ana ma ia tina to banga pa ia inga mai ka fa fia mauro to fa no noa a maya le fionga le to fe fa ma fa pa ia tu le nganga le tua ia to umana uso to ngane to songa o le lava mai na ia mautinoa o ia tuigamala nei ta ua tae ai ma na ia whamana ta pena nei tato le ano nei manuia e le mo tangata uma just only those who believe and put their faith in Jesus Christ. Heaven is real, hell is real. Tuigamala whaftai mo le ata ua e whataoto mo e mātou via malmia whainga malanga whatani mai ana ma whanau ma mātou uma manuia le nei tae manuia le ainga mai mama manuia tina ma le ainga whanau ia o te mirei o le a malawaki sa se finga le mau tina ia ana salo ia ana tamai tina ia le a onole tātu po kalami ia hei aspupu o temi wa mai ia le a mātou whasoa kua ile i mun mau ia kua tule le ainga ia an whai wele o tātu soninga nei tai au kala aman whai rano ka tuan saya mulai menua yo nei tula e momono fatalo fatu lo sumo papene fatu e papi for sumo ya pai tinaya mwana e misi for tanto tinaya tsama ya o nei tula e vati fo ila papi tayo ai ngai lua e misi fo ye lo papi na to mo me ni fasala e misi le kali si e beli tsabali tu yo sina moni mau ku i te mau le ai ga ona e vai fu tai mere e fio mai mon fa na ia na so fu mai o ia la so bus mo le iva mas le se frutas le tau sana ta si iva no sfolu sa ma fai po i po la solution lima o iuni
i le tasiva i walima. Ia, o se tama le sawa ia ma ona tanga. O se tangata sawa ia. Ai ala na sawa, o le alofa. I mana o ia le lei uma i mātou ai mai se le whanau. Ia i tu e le lei ai, e fo i tu le anga tama. Ka pena ai soifuanga nei. Ia i tu le lei, e fo i tu e le anga ai. Ia o ma ua mawhitanga o si tangata e loto alofa ia. A whape e ita nei, pe o mailona lima ia te au ele umia ai tu e pato ese mai. Si tangata alofa. Ua alua ia alua i ma ua mawhitanga. Si tangata e us, ole nau ia i mau se manui o lana whanau. Ai a lewa manui nei. O mau al manui e usu o lai pongisa e sau ua po. E le se mako mawhukanga matanga, ona e se nau ia mau ale e manui e lana whanau, o le alofa ia lana whanau. E mimita ia o lana whanau. O te nofo au ia e a sau lea e nofo ma awe e lunga lana whanau ma. Si pe lunga lana whanau e mimita ia. E le ngata i le uruna a inga atua, ai pe ia e pele ia lana whaife au mole na i ka le sia. O te whatua au ia la utala mo o le toa leo le a inga. Le toa leo le a inga so se mea. I mau te wha moe uma iai, o lea la umalanga nei. A o tukua nei na awa, o le ilua se mea a whai. O lea la utama, o tautina. A o alo wha moe nga atua o ia, wana le nofo au ia makuka. Ia e nofo a ia whawsanga i tangata. E se tangata ele manau se mea ia alu tangata o umaa. Whaisang me tau mafa, ele manau a ia tamau la ina se mea e whale tungu. O ma uma whatanga i taina mai nei. O wanu nei māsinga o tausi te ia o maa. Wanu a ia lua, i owa ia tu e tangi, o whaisira ia ia e se ane tangi e whamai. O magie e lau, lau kousinga ia hako. O whaipole, o ke pupole, ke tangi i loku wawe au ke e mano no. O se me ki tau whaisiri me kalani ki ai e. E ui ana ure ki ai e ka mo whai me se me ki ai e. O peo o waleo, waru aku ni, o le loku wawe whera, o le sisu ke use whaisama ki. E mo mano no o moe le nei. O moe le nei. E le mo whai wara o singa o se i o wola. E se mea ngai whanongo ai. O ngā wano nei whaisama o kusa whanau e. A kisi koikani. E kau saunga ngā po inga. O kei loia ngā mea anu peka. O kei whale nei lia. Kani ngā te lia. Walu anu tu si whai mariu i te mawhale a ngā. Ia e ki inga ngā mea rei kau kanga ngā mea māku. Alai mau ki kakalo i a ngawinu ngā. Alai kau whai ngā ngā. Runga i a māku ngā nanga malanga. Alau kei loa lau saungi a. Kei le mea ngā whai a mau kei loa lau saungi. Me nā e kau whangu whangu le sa kala e whika maiki. O mea lofa fo e ianga kurenture. E ki ngā mai si, isi. E le no whai e alu waka mai si o mga kisi ai. E le whaangalo inga ai a ngaro inga lofa kamau le ai ni kusi mako ai. E alu sau whaku isi mai o whaamari e aku ia o ki ngā o ke whaamau a lunga e a maa e sau. Leo kei roa. Pero aku pun kawan ni aku fia orang kalangan fia ai ka fo igual de yang ai sama sene ai fa mai ka fo ai inga uma ne ba ngai ai ko ma u ai ngai se fer fan kan ni sei o na au mai ele eu fui lá se kan ka tua e como le ngana ni tua ele manga sene ai fa ni pum de kau la be ya ma mai ki pe a o de u ai. Ia mara. Sa mina mara nga mako kia rofa ke mo e me whanga. Nga rupa le ne ia mau se mo whanga le e mako kan ko mau mo whanga le langi. Ia whaakari mai nei. Mau kia uman mero e whaakari mai nei. Whaakai mau ki ma inga. O le ewo whoro al whanga au mea e ka ia ai. Mai se mako umara.
Whamangia le koe no malanga whamangia i wainga rua. Ai mai se la o i kare sia whatu taia. Ai mai se nei ai ma umaro whakeo na ratu mau mai le whakeo. Ia whamangia le tua. Tua ka le su a mene. This man here means a lot. He's been a role model ever since my young years in life. Come out for him. He's tough love. For working here, so I she came up with that. I keep stuck. I called up she gave me a very if I my son car. Or for you, if I pay a long arco or somebody car feel if they were in your book. I try to distract them out, but they so young thing on me. Some nothing for not you walk on. Okay, carrying out for you. These people ask, ofertas, they find a way. Well, it's much ofertas, they find a way. But for you know, what I call your mark, if you're what I have, I have come up. Amen. There's not much I can say, but my dad's taught me a lot. He's taught me how to be a man. There are times where I've had flaws. Yes, you know, they're not perfect, but I've learned a lot from him. So, to my dad, I love him. Yeah. Good morning, all. In the name of our Lord and Savior. My name is Margaret. It's my mother. I'm the third oldest of four. TUIGAMALA. What can I say? There's so many things, so many words to describe my dad. Such a strict, very strict man. But it was all love. It was all love. I miss you so much. I miss your okes, your kuis. I miss your constellations, your hugs, your kisses, and your I love yous. Many people adore you. Many people look up to you. As well as your kids. I never thought that this day would come. But today is a celebration of the years you've lived.
thank God and I'll praise Him in our season. For the life that you've lived. Thank my family, my friends, family with mom and dad, son. Pastor, Alicia, everyone who's supported my family. You've loved us from day one. You've prayed for us, prayed with us. Not many words can describe how thankful we are and grateful we are. Our sincere thanks go out to you all. I know Dad is looking down. He's so proud to see us all together. He's usually a man who glues us together, who brings us together. Even today. Praise the name of Jesus. Today, he still does that. I want to thank you for so many things, for so many teachings you've taught us. Thank you for loving me. Thank you for loving me so much. I love you so much. Thank you. Hi all. Morning. Morning. I'm the youngest in my family, and I'm the spoiled one for being my dad. He used to spoil me. It's so hard, but so rewarding to see my family grow closer together. We've cried together, we've laughed and we've played and we've talked and we've spoken about our families and our future with Dad. And even though it was hard, it brought us closer together as a family, and I'm just so grateful for that. That even though this is the outcome, we still have each other and God. And I know one wants to prepare a funeral for their dad. That's the last thing that our family was expecting, especially Dad. But these last 8 months of fasting and praying for Dad, for him to be healed, we had faith and we believed it was God's will to heal him. But Dad wanted to go back home, and we can see that now, and everything makes sense to us as a family. Thank you so much for everything. I didn't realize how big you were to everyone and how much people loved and adored you. But now we see we miss you so much, Dad. I always wonder what you're doing up there. I love you so much. We love you. We miss you. I love you.
So say I'm here to everyone that is watching and that is here today. Yeah. Wa'ole o matua. TUIGAMALA. Oloingo o mani tuma. Whanau to tasi. Iulai. Sifu adwa. So top si o whanau. Lo matua o Asha. Pizza I can't drink if I need to. Malapepe area. Mama we had a love and hate relationship. Opposites are one and it's a man on yourself. Opposite of say, I want to born into night and day, live born on Kokaya, and as every child, family, and that was me. I saw my way, I saw my in my final order in the Tsuina. But behind all that, Ole Lofa, Okase Lofa, Okase Lofa, Ole Tamani, Te Samai, Te so Ole and Freeman Bone, Stadia, taking them away, let's on a Samai, Silk Samani, Opsal, Silk Fana. And I was pregnant with my daughter. Opsal to us, your eye, and I go outside your son. Don't forget it's also your son. Mafana, Mafana, take some here. Every day, on a Tala, Mana is such a line, Mana is such a line. We see, on a Tala, Fenea. Yeah, so you're going to yeah, Polly, you're going to be fine. You're going to be okay. But overall, and LTC the same. He was a good dad. He was a good grandfather. He was a good husband, a good brother. So Dad, what's your offer? Dad, what's your way? Where I'm going to find myself, Tara. All of what I am for. It's even I am like. Oh, God. See if I my phone. I'm not there. All I am is in a pizza city on the mat. I know. I am not food. I am not alone. Dear Manuel, Mama, Dad, I love you so much. Say love. You want to be eating on your tour for Manuel, Lango, singing out of Tanasa. The other two are the little after the for it to Wabeto Tassi Photo Tell every year for it to yeah, they are for the yes, we are touch of the Mafa farm. Yeah. That's a lot of tell. Wow. Only Tamale Yama. Ustamale, if you fear the tour, to all the lost. I love like the matter. Yeah. Papi now, tomorrow, if you fear the tour. I'm a tour. Yeah, I'm a tour. Most of the following the land to say you so well, I'm the idea tour. Or Tamariama, or Samai, a lot to tell it. If you how we may the Lord Tuma,
ma pa'o ngāuna o rangai i le lona mālosi me whai a le aina e alofa fo i ona uso mo ino tō whaafi ia o lea ua tua nei tātou e le tamai ama ia ua maranga atu le la ia angarele atu i eira tua ia mau se ona no whana e a wale ia gai eira o leo o ia a veo e ma se angeru e tora wati lungo ma ke fiele tua ia o angarele i eira tua i tamai ama ia o se daia anga ma whanau rotu te wāma au tua o tō man whanau ia angarele atu ere o mautu me tō te nukuai ngā rue e mule ma ka pēnau tō pēsa tō te maua me wa alo i e tamai a nara pere e ia alo tēle ma angarele atu re tua ia ana ma whanau ia alo kapunga tua ma maua le marosi ma le ora tō te au ngā tato ia le leira langi le tūma wa o le iu maranga le o tato te iu maranga i le leo ia le tato mtanata ke le tua manu o tato maua le marosi ma le ora tato te au na wai a te ia ma ia maua tō tato no whala pide a wale le aso tato ora ai loto tele ma tanga le atu re tua ia e ana ma whanau Austo malos te au ngai mo rono tingana ia kulia ni ska tole ma wia la malanga ma ia aloha le tua ma mo so no fala no ona nan ia ana ni ya ture tua ma ya ture fine lui ia mau airo ia fiema au na hai mo le tua le loko o le aumi o le tāiao o tātou iai teimi nei ai whaatalo whātu sofa pelo i Yesu Kiriso e nei tāia fō aptai le tō tātou au hia mai e nei tāia mata mō fie tai fo i le tua le nei aso apoko i aso tō soi fua ma le tātou ola e tātou teni iai whafo i vi inga i tua i o otu lai le nei tāia o se tala popo i le soifuanga o tuigamala. Soifuanga o tuigamala ma luna matou
ola I fo te tonu le ainga. Ia, o tuigamala e lona wha. E mātua e mātua e lua. Ia, lona wha loa tuigamala. So o malisi vaenga to a fitu. Ia o se ainga to a tele. Ia, la le tau lau inatu. Ia ato ne isai. Ia ai ono tato taimi o lo wha peona na ona seke tato taimi. Ia, e vi ia le tua awa o mala. Ia, o lo to sila mai le lau papa. Ia, lona asa soifua. Ia, malona asa fo i whaato wha. Ia, e tu tato. Ia, o lo lungo le lau papa. Ia, he's going up to 61 next month. Ia, e make milia e la fela ta ia ma o e muli mai ai o tua. Ia, o sa tala ia le no lama. O se o tua ngani, o se tangata tautua ainga. Tautua ainga i tsomo le mato ainga. O tasi ale upu ele alsama pe ua mabai atu. E usita ele nei tangata. E lese leo a o te atu e anu hua o toa e whaile le mea le whai atu ale tua e ina ma le lona tua. Ia ma o le nei tangata o le maumanga lava lona ianga nuenga lana tas whaapitoa o le tautua. E tautua whai la le nei tangata e le whaalongo tinga na nofo mai male a onga o standard 4. Wa sole funga le form 2 wa tau le fia oga wa mana o lava e alo e fai manga ma fai fi au tu tonu le ainga o taimi umala o toa ia o lona i uma taio tuigamala ia mo tamasani le ngua wa toa ia awa apela e fai aso o matu e fai aso i su e a onga e fai fafanga i fai a onga o si tamala le e asa o mai to a fia matu e no foi si tamane le aima e mai tau po ai le la o luna aso e va ai atu matu po tal malolonga matu tau futuri lunga le matu le vai e ele pi o mai nai lunga le matu le vai e matu loa tu ai wa sau ia o matu va ai atu o lo mai male a venga ese foi o lo i lo mafo faule e taimi e samali atu ai ua e atuigamala male a venga talo a venga o se mea lei o na alu se lama e le o le tausi ia i whai a onga a le mātou a mātua a onga i teile i le brain o te whaaftaile nei tangata ai o nga task lea na tu e le atua e wa ai a inga i le ngata i lona a inga a o mātou o malama fa ai atu lea so sauma se lea ai ia alo le na ia sau o lea se lea mana awai ia e avatu lava malota loto malie ona e malie loto i lana tausi ele tomumu e fia lava o ia e ave fai mea manava tate vai mai a watu le malolo mau te o mai a o tu o mele au lai malu e ato a mahalu ma o le mato wha mai moenga lea pēno whatu o lana wha e to toru i lunga ia male si to a fitu lalo ia o lepe tu to tonu ia tuigamala pei o ia le e a fo ina te mai ia uma mato e to tonu le ainga e o fo e lua mato ainga ia le fa pe fa fiti e se le amo le lei e se le alofa so se lea e fai o taso o lo tapili le a oa o ia lea o ia lea sa fai o pili le a oa o te whaafitai toa e so te li whaafitai a tua e te oi a e moli la whaafitai le neas whaafitai i ia le li whao manu ia le tua la whanau ma si o toa lua a le nei le tua whamanu ia la whanau a ruenga o lima
yo malie lo taloto whakatai I lau tausi. Ia, ona o le tātou tai. Ia, o te whamalia tuai. Ia, ia se taimi o tātou ainga o lo whalamu mai le ni tu la. Whamalia tu ona o le taimi o lo hei tātou. Ia tātou te o lawe taimi. Ona suafo Yesu. Ia le ni. Amen. Ya, ngori whakatai o lewa. Mai aia, sa te whinga tina ma whanau, koe to whine mani. Nei to wanga, rau sina, tala le titia leo le kalisia, ya na usurore tato ke sinumuni. Whaiaro leo e whenisui le sunga to ina. Ponga le kalisia, man lo le kalisia yo vanga sesi, whakula. E whaisina tala le titi lava lava le tauna ua o mātou mafutanga, suru nei tu whanga tanuna mātou ngāli lue ma tunga mara man, tua man no whaara. Ia, e lea mai, e alu nei aso tau tala tala, mea le lei mawinga le lei o tunga mara e le ngāli. E whai whelo tau mawhatia, e matua nuti ala whatu o le whaiwhi au te nye nei mare a. Lea ua, solo le toa le kalisia, ua wha ia le poutu toa sa ili e le toa wha. Ale kalisia o lo di matau sa fa moe ma te va due le la uno ino le upu ma tale le lei o sa ili ai e manatu le lei fa wai le kalisia ya pangaria mo onga fia no fo pe ma futa pe wa ya ele ai se feloto tumbala o tangata tau tua tele le kalisia asa uma le misi se tau maftanga mo ma ua martina a tau maftanga ta pena TUIGAMALA e tau mawhaidea inga mani nuuri whainele lei e ese whainele lei a misi tau maftanga o le tupe e te lei roa whamatala ia le mea rofa le tua ia TUIGAMALA e le tau tua ina le kalisia e maliu a TUIGAMALA o lafo surua asong fo muli a na o atu e ratu lan subwa i lockdown nei ai maliu lo le siwaias e etu atu la vatu e subwa i ya ma le whainga to ranga ya liwane le lote fale le parenganga le kalisia te lelo misao misia le kalisia whanau talvouda anga sa tutu se atu TUIGAMALA tangata umala e wo atu TUIGAMALA yo ai te mitila i te le amasa tele lo rato fio mai ne ya au fai atu le sia no o na tapu mamavao ya au mai mo mata kalisia ya momori atu lo whanga TUIGAMALA wa au le leima tauni ya ua imanvia TUIGAMALA to tasi ale aso tola na manawa na wasiasi ai na tuilunga ma whaimai atia ia manvia ngā venga whatu no lokto ia manvia ngā venga lua ia tautua nāma oe le kalisia mori ato lo whaanga le kalisia au rani toi tu musu e lo talinga whatu au ate tu lafo ina lo tō dua malak whana na tangi lea o lo tani nōma ni soifu whalenganga ia au tapu e soifu whalenganga o siam to dua malan whanau ia anu ma whanau lo ten le walongo mai lo talinga lo na mana onga ia tau fia leli la mani si mea na rangi le o mua manvia o rona whatu lea o tau ese male mea o mana whata tia lo tau tama ia o tau pipi i leli ma ia o tau wola whapa ia ina mo le tua o lana toi mana onga lea ma te tala noe le ngalo le tangata e te misau whaia onga i tue sa napu tūlanga lua a mata tala noa atu e whamatala atu e ia e mana tua uma i loa mai walaki lo walaki i mato o tele i nanu tela vea ia tia e ma dia mata suanga ma kaki ia le aise vea no na unanga na tele shia na tia to tasia vaiasa muli ana lako e lo fane mono mai le tusi papel pula meta o sei mai po se tupe afa mai basta o no me ala fone mo o le tusi fai maliu mo fai fa ko ponga so toma
sala whaongaina o ngai wen a watu moe o ina no tau ite ai ua mana o e mani tusile whailo nasu ian whamanuia mai TUIGAMALA ono taimi ya ale asau whanua si whamtalanga le kalisia motel mai ano whaanga le kalisia manuia malanga whaatai mo lau tau tua mo lau sao ya ana manuia mātou tau poa e manfifia mua mātou wātu isasa ia le tua lo soifua wau te vinei ya se o mai na usuru whaipura tatu peseretas ya whauma rola ia whaatai foi le no le tatu taimi whamamoni ya mai lena whauma le tasa whaipura ya whailo le talo tatu ainga tele lava le nei ava no maurunga manto mo movina le soifua la wau whaatai lo mea lofa mato whamawai mo whato whaa mato tau le tua ia iai whamasenga ma whamafa whana pa ia ia inga kalisia ma paolo maga whamanuia tele mato sauni atu le tua mo no toe whale la usi mai se tau se lao le manuia le malanga tu no le manuia la kalisia talo mo famia sunga le pule la fenga wenga nei fale liuro la to soso mai manuia tele le tua e lo swafa kristo o mato talo tu nei amen amen ya pastai ya nei inatule ofisa mane la tuma me pastela la tuma el problema Aole
O te tautala I ngā ngana a angelu Te whai moa u le lalo langi Malona manalu Tua ma fa moi moi Ia tu ma peo A ole no fa ia fa a sili sili rea Tua pe asa vali I ala nawa Pa a moe moe e malutia oe I whai ngata I a mana tua o le alofa Ole alofa ua sili sili mea o mana Alofa I au tua oi Au e malama Se ia muta Lene folauma Tua ma fa moi moi Ia tu ma pea A ole alofa ia fa sili sili lea A ole alofa ia fa sili sili lea E fa a forse io si già